Me kritikata ashpra mes deputetëve të opozitës dhe pushtetit vazhdoi debati për amandamentet e ribalancit të buxhetit. Opozita kërkoi më shumë jetë për projekte lokale infrastrukturore, diga, rrugë, sisteme të ujësjellësit, teleferike dhe banesa sociale, të cilat nuk u pranuan nga pushteti. Со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства од износот 615 милиони денари за проект за изградба на жичарница, што ќе го поврзе градот Тетово со Попова шапка. Овој проект е стратешка инвестиција, многу значајно за туристичката инфраструктура, економска и транспортна во регион. Последната таква најава беше од владата во која што чии членови се и подписниците на овој амандман и која преговараше со италијанската компанија Техно Алпин. Беше најавен амбициозен проект за развој на ски центарот вреден околу 168 милиони евра. Проектот звучеше одлично. Презентациите беа впечатливи. Ке се направеа 16 патеки за скијање, 9 нови жичарници, 2 спа хотели, 15 патеки за крос-кантри скијање и што се не слушнавме дека ќе се направи. Janë dorëzuar gjithsej 224 amandamente, prej të cilave 90 nga BDI-a, 78 nga LSDM-ja, 51 nga Levica dhe 5 nga Vleni. Me ribalancin e buxhetit rriten edhe të hyrat edhe shpenzimet në arkën shtetërore. Rritja ekonomike është projektuar në 3.5%, inflacioni në 4.5%, ndërsa deficiti buxhetor në 4.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Debati për amandamentet zgjat 10 ditë, pas së cilës ribalanci kalon në seancë plenare. Plani është që ai të miratohet deri në fund të muajit.